Day 4 chemistry da mayam punamukpo taram nokchari ai mamangi day 3 da ai gi topic ama loijakhra matung da ina aduda haijarambani anauba topic ama ai puduna laksage haijarambani adu ngasi day 4 da aina anauba carbon gi chapter 6 carbon and its compound haiba topic sida ai ngasi mayam da share kha tawjaramge ahambada aina haningi base carbon and its compound akoina hujuji koi day to day everyday life sida carbon compound mayam ma seasonary mayam ma su koina nainari mainly charcoal koi maitan charcoal daki coil graphite pension daga yar ba graphite ade atopa koi gi living organism da yar ba mayam puna organic compound mayam puna mak se carbon and its compound carbon na sawa compound aktani carbon si different form that exist over ngami habli form tongan carbon this hawa adubu exist different form ma exist over ngami aduga magi carbon compounds is yam important oi in koi life ta or any ahing baji da panbi oigera or animal oigera living things punama carbon and this compound loina koi develop tor ko ngakani aduna nature da carbon ji yam marang kaina phangbadi nati adubu magi important magi properties di yamna koina singthani ngai yaba mong da dumaina lai aduna bu atopa koi element myamam lai sida magi compound hane nai nadraga ngasi carbon and its compound hane carbon khaktan element se lokhalaga magi different form lai ba compound myam se matang ne koina nai na bama daka oira pudani first da ina ngasi myam da han bhai du sina allotropes allotropes are terms simdang ai myam da hana haige carbon gisu different allotropes lai ngasai na carbon je different kogi exist torga magi laibung angri do mana kogi tam da haraga di allotropes habani allotropes haraga di physically magi properties loina khena aduga manung da chemically properties same ai samna haga na magi definition je mainly koi like tasu class 10 ni textbook tasu yorbani allotropes type da di any form ma chemically manaba physically different oi baduli ai magi definition se oran thadok jarage allotropes da oje koina nei na du se carbon gi allotropes habani allotropes of carbon nei na maram di carbon ni parada nei na dong carbon su different form lai chemical property different oi same oi do physically property khena number 1 the allotropes of carbon de koina lai du se number 1 diamond number 2 graphite number 3 fullerenes diamond graphite and fullerenes sini koina diklai se hai ba form ahum se carbon na saba ngaktane adubu ne koina allotrope size different form physically diamond and graphite and these three allotropic forms of the carbons are quite different moi property of the manade structure of the manade tawbatabu kanana sarino mai chemical property hai matanda they are all made up of carbon na savlena mukul mana aduna sigi form ahum sini aina ngasi mayamda samlapa khara explain tawjadu se diamond yamna precious stone yamna tangba de magi luxury oiba what sijina ba yamna sukanba adugumba koi compound mani carbon na sabasi da graphite soap oi kande ma good conductor of electricity joy some property khara khene so mana fullerene sina koi carbon masing cha sukik mating maximum around 60-70 carbon pulla kanda 60 mo pulla kanda anuana form dawa makan gi amani hojaina lakadu sina haiba different allotropes sigi matanga ati kamaina mana kallino mana poor conductor kamai oino sina kamaina soap oino adoga mana good conductor oi sina kamaina no haiba magi different structure laiba sigi matanga ai omtam samlap nai tawjarake ma'am allotropes service bafta ni ana khala
ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩ ꯗꯥꯏꯃꯟꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯧꯈꯠꯆꯒꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯥꯔꯕꯣꯟꯒꯤ ꯑꯦꯂꯣꯇ꯭ꯔꯣꯞꯁ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯗꯥꯏꯃꯟ online class oibana matamgi limit haibadi khone yam sangna normal class dawna tawba yadabanina yaai makai mayamna bab taroidaba mafam duda explain tawjarake aduga kitang samjin ba yawa mafam dana ko yaragadi ko satra singsina magi textbook ta kitang refer tawrakanda khone explain tawjari ba khara siga combine tawrakanda adumani yengbiu diamond sida khone magi structure se combine lege habakanda I samlapa makaktan ni sida hapsage magi structure se electrodes of carbon sida diamond gi diamond china sida structure makak samlapa ma pizare hai structure si ya kan da ai magi structure se kamai to bono ha explain tan to jage carbon ha si magi outermost valence electron mari leibana maram makanda sida ni actually se tetrahedral structure ni carbon atom amaga atopa another carbon atom amaga covalent bond ta matang matang far kada karam structure da tani tetrahedral on leini si tetrahedral structure ko smile carbon amaga another carbon amaga mu covalent phani amadugi sum tetrahedral structure tani sumana matang carbon amaga tetrahedral structure da covalent bond phana na maram kada there is no free electron on this diamond structure electron free way bam ta laite maram de all the carbon mayam se loina bonded form tawge maram kana mangon the free electron am pho yaudi. That is why diamond is a poor conductor of electricity ni aduga phana ba matam da su yamna rigidly yam kanna maga fix oina phana da maram kana diamond is yam hard oil ni diamond is yam hard oil yamna lustrous ni yamna lang ni shining kai aduga ma poor conductor ri oil sini diamond gi samlapa magi property magi structure next en la cosa doisina graphite ki carbon gi allotropes ta diamond gi samlapo lo matung da ani so da laisa graphite magi allotropes of carbon da graphite laisa carbon ga ni ma so phanai se maram ni ngasai ni allotropes sai ga mina adubu ngasai gi ama diamond du da tetrahedrally arrangement lagi bani magi compound manung da duga graphite lagi sina hexagonally arrangement dani graphite lagi structures aduga madi kamai le ka si hexagon na di si taruk lagi si hexagon shape ta lai bani carbon mari gi manung da ahum bond phana ga carbon amamam di free one lai dani carbon ahum ko dani phana ri se si so ye isi da carbon ahum gi bond ni ye se si so covalent bond ni to bu magi na layer by layer me chakani sidani sida layer ama laire songi layer siga layer siga ani marakta koi space kara lai bond phana kan magi next layer manat layer by sakani aduga magi carbon gi arrangement sina hexagon ni no arrangement to bani hexagon se ado property khena isi kai gi noi ta di magi arrangement khena na khena ni in this graphite structure is dekho ye ngasi koi carbon ahum ko bonded to bani Sigi structure sida mainly structure khena wana property khena rini yang asi sigi laiba da ko graphite ki structure sida carbon atom there is a valence electron many yawi out of this 4 valence electron 3 valence electrons are used for bone formation. And fourth electron will remain as free electron. Sidani मैम नसाई graphite का फिजिक्स लाइव graphite का diamond ने खेलने से diamond नदी 4 valence electron पुनः मक्से लोइने बंदे ता उधना there is no free electron but in case of the graphite only 3 valence electrons are used for bond formation सिदा
electron ahum dan sinaraga fourth suba electron will be remain as free electron na electron amamam di bonde tagi ko free on laini adana masigi free electron presence oirakpase graphite in the kari mana kari ya hange haba kanda ngasagi diamond the poor conductor oigarasu due to the presence of this free electron in the graphite structure graphite is good conductor of electricity sida magi yam chawna kenabam lai kari na oil later due to the difference in the arrangement another magi sina magi okay samlapa structure duni sina maram warakanda ai sida tong laksage magi property and mani ka ai lakot pada koi hojik aina jagi duni 3 electron okay bond form ta wayaga 4 chu electron free oi hawi haiba magi structure lai re se structure so ore phana ri bo bond je ahum phana bani amamam lemhan bani adu ki free electron presence to duna maram markanda koi graphite che kaiba good conductor of electricity oi graphite amna good conductor oi aduga another magi property amada sida magi na separate layer lai base separate layer lai base na maram markanda Mase, kona, kaya yung sisi na haba ka na mase, grease man yusi na, adagi sigum na ni mase soap ay isi, mas soap ay isi kaya gini, marak tama ka mga space lai na marama ka na mas soap ay ni, yam na concretely, kaya rigid o na fana ba natin mga wanda di, adagi mase kaya na grease oil, ado na mase kaya ka na lubrication o yusi na kaya daw na ba friction na thana ba, kaya any gari pata bo friction less to now reduce to now seasonal so graphite check on use as a grease or lubricating agent on sinay siday ko na khange madudi carbon khaktana sajaraga su diamond ga graphite is so different in their physical property chemically manajaraga su physical property da manade hai sida laiba property se diamond la laiba property magi amna fajaba yamna shining ga ba yamna hard oiba adu property do laite puna mak khena re se kai gana tali due to the difference in their arrangement se khena ba sibaw da kona carbon ge allotropes ani suba bo koi tare last ki allotropes hum suba allotropes se mali yam koi laiba gi wani yamna so far mangwanda koina hojik 10 11 sida yamna magi importance adu do thodokpa laite higher studies da magi khara naina rakani mainly up to 10 standard tadadi mainly kone naina du se khangda ba yada ba haragadi allotropes ani sini adu ahum suba du su ai mayam da samappa mai hajaram experience sa ahum suba magi aina habat mayam da palam du se ahum suba allotropes of carbon da lai se fullerenes ni fullerene say ye aroi magi structure se so large magi structure yam chawna ma ka nai si de yak pagi matam dum dai lojar aroi yam kana so important nate tabuda bu fullerene se kai kamana seman hai tar ga di 60 carbon link tor kan seman mas carbon humfu na seman magi structure na football like structure that is spherical structure da high 60 carbon arrangement of kind of semba adugum makangi types of the allotrope to fullerenes further makata aduna kon higher studies da among naina si ada kon hoji powder allotropes naina ba loire sida ahum se do yam important over area higher gadi matang sida ko mamang to giba diamond and graphite chini mainly swa da kon hangbe ab se ma chawdi lawai 1 mark kumba hangbe Aji carbon kakta sabada kali kita makta diamond ya graphite ka property kena ni so mainly graphite na good conductor of electricity or bangam naga kali kita makta diamond or bangam dino diamond yang kal laga graphite so ko iba kai gino sumana point masala kena rakpe madu kai gino na kali ngasagi arrangement kana na maram markanda graphite na free electron yarakpa layer by layer sama ko na so ko ibani
diamond dana free electron yaudaba rigid on a final maramaganda poor conductor and very hardest substance adugi compound yam hardest compound mo koi bani simon pau swada I thamjage next aina lakaduri basina koina hojik electrons makan ahum naina ba loigre after that koina ngasai carbon magi parada siar sini carbon and its component atopa element na magi compound makan mayam form to ngamdraga kadi gi damakta atamna na koina carbon da magi compound mayam naina rino leisu lei mayam naina bagi mapa su nai roi kadi gino haiba kanda atai da leitaba aduga carbon da leiba unique property khak lei unique property dudi ai sida izarake mayam special feature ni carbon di atai da leiti aduna carbon da haiba feature se leibana maram kanda magi compound masi mayam ma koina phangi bani han ba property da catenation carbon ya han ba property da koina na this catenation angkai han ne handin na jarake catenation na se kaino haba kan I explain an tawake adu I explain jarake aham da catenation na property se very unique property it is only possessed on the carbon kakta da possess to goda badu gumba unique oiba property duni kaino haga di carbon masaga haidi carbon masen se sum link tawaga kogi compound se amna chawthon mangamba different compound form to ngami se carbon masen marakta bond form tawra kan carbon se link mayam tawra chat pangamba property do catenation ka sumana aina atopa amaga compare tawsi sodium lokatke sodium and sodium ngak bond form to chat pangamoy sumana aluminum ngamoy phosphorus ngamoy oxide amda ngamoy except carbon nata carbon masen ngak ta se carbon amaga another carbon amaga sumana so on carbon se sambagi mapana hai sumana atopa carbon atopa atom mix tawdana only carbon khakta da phana bangam badubu this is the catenation hai number ta ni na khale dai definition izarake yan ai no je haijari baduni catenation hai base sida idip se am tam ya da pathok sarake carbon has unique property or feature to form bond with other carbon atoms to form long chain. This property of carbon is known as catenation. Sini I know you may explain to carbon machine marakta matang samaga long chain form to ngam property se catenation. Si khak lai bana mainly ai atopa point ma sang khak na ke du important this is ni si catenation se lai bana mara kana carbon ki compound ma ngasi kono mayam da nainariba ngami bani kono catenation sina yam important oi point ni ado catenation da support to boina sigi point se ai sum aina mayam da mo katang explain haptaram bani carbon da lai se balance electron hadi balance se mari ne carbon da lai balance mari se masigi four balance se wo this is the maximum balance ne habadi atopa 3 laiba 2 laiba 1 laiba carbon da lai se maximum laiba 4 laiba na maram kanda electron mari yauragadi ma different type koi bond makhan atopa atomga mari yamasu combine to ya we lai aduna asai catenation masa mak samjaba ma lai another amana balance electron mari sina maram makana ma masaga atopa ga samna do gi mathakta atopa atom kharaga sumuk ma ga home to bo ngamba aduna maram makana different carbon compound makan magi carbon masing manadaba bond masing manadaba mangona fane ba atom masing manadaba duna maram makana ngasi carbon compound ko mapan na idam kai nai na bagi adugo ma kodong chaw du lai se mainly catenation duna ni mai thamjage aduna satra singda aina haining ise ngasi aina tawri basidi samlapa kogi carbon se magi form kamai le ma kamai na magi different compound nai nari no kari property mangon yaw bai nai nari no hai badu bogdang ni aina ngasi me amda pizza base aduga next ki aigi de five chemistry la ko matam da aina haija dorisina carbon compound ne na basi da magi different lai compound gi matang da lani kogi hydrocarbon hydrogen ga carbon ga punma compound bu hydrocarbon ji da saturated unsaturated and magi so on different type mayam se mayam khorang ngai view hayen de five chemistry da ai makha ta ba hen ai explain to jarake ado mayam ne hen kang gi da di
most of the student मैम है बसे कार्बोनेटस कंपाउंड सी यामना लुई यामना बाप तादे यामना चावी सुमायना लुई हाई अदुबु तौजरिबा खरा से ममु ताना मकोक तगी सखरगदी मसिन अप टू हायर स्टैंडर्ड 11 12 and so on the carbon compound carbon ni para organic chemistry है बसे नैना बदा सुके मतेंग पांगी अदुना every viewers खुदिमकना हाइबा कार्बोनेटस कंपाउंड से याम serious होने लौबियु for further studies की दमता thank you. Nasi kita waktu dari macam sesuai dari senjata, ayam kamu mayang mak.